гледачи, добро вечер. И добро ни дојдовте во уште едно издание од емисијата Меѓу редови. Вечерва ќе разговараме со Игор Митровиќ, директор на Адра во Србија. Добро вечер и добро ни дојдовте во емисијата Меѓу редови. Добро ве најдовме, добро вечер. Кога прв пат стапи во контакт со тебе, чисто да се договориме околу емисијата и како тоа би изгледало, некако по Вибер се трудев така на мојот лош српски јазик да зборувам, да објаснам и така, и од таму слушам македонски, тоа малте несовршено добро зборување. Па можеш ли да ни кажеш од каде толку добро знаеш да зборуваш македонски и нешто повеќе да ни кажеш за тебе? Да, Миланчо, па мајка ми е битолчанка. Мајка ми и татко ми се запознаја на студии, тој од Краљево, од Србија, таа од Битола во Скопје. И се деси што се деси и јас сум производ ама на бракот, ама и живеевме 7 години тука, така да не се преселивме во Србија веднаш, туку татко ми имаше работа во Скопје, јас бев во Скопје 7 години, дури прво оделение тука завршив, први клас. Потоа се преселивме во Краљево и од тогаш моите посети на Македонија повеќето се зима, распуст и лето. Така да тука сега ја користам, има прилика малце да го обнова македонскиот. Не е добар, ама ми е убаво. Значи доаѓаш почесто во Македонија? Да, кад год могу дојдам. Во Битола имате ли роднини? Во Битола имаме роднини, имам братучетка и уште некои. Имаме во Охрид некои роднини, во Скопје, ама како и не малце македонци, еден дел е во Малме, во Шведска, дури подалеку, така да насекаде не има. Баш убаво. Ама, можеби, сега ќе се префрлам на српски, еден добар пријател ми советува, слободно тие основни информации на македонски, ама другите, така да можеби ќе миксам. Океј, нема проблем. Пошто си по мајка од тука те влечели овој крај или едноставно ете така да и угодиш на твојата мајка, па мора и тука да дојдеш некаде? Можам да ти кажам, како годините ми одат, се повеќе ме влече да дојдам во Македонија и се повеќе како своја доживувам. Мислам дека со темперамент сум повеќе на мајка ми и можеби така асоциација ми е, македонците мирни, тивки, добри, љубезни, скромни, така макар ја имам некој став. Охрид ми е, влюбен сум во Охрид, имам една фамилиарна стан еден, покрај Ридот, под Канео, и таму ми е оаза. И многу ми е мило и моите деца, исто така го засакаја Охрид, така да повеќето на лето таму ќе одиме, ќе се одмориме и има некоја духовна атмосфера и медитеранска и се на едно место, така да многу ми е убаво. Јас мислам дека и професионално би се нафатил ти да работиш во Македонија за скоро време. Може. Така да сетувам. Добро. Што си по професија? Дипломиран теолог, мастер е од староеврејска книжевност, така да е помеѓу религија и повеќе книжевност. Така да тоа ми е основна определение, окупација и интересување. До скоро. Така. А што можеш да кажеш од тоа стара еврејска книжевност? Што опфаќа? Сушност, тоа се стари еврејски списи кои се основа и за еврејската религија и за христијанската. Стариот завет, например, ние го нарекуваме Стари завет, или тие го не викуваат Танак. И документите што евреите ги произведувале помеѓу Стариот и Новиот завет, значи помеѓу 4 век и преминот во нова ера. Мислам дека она што ме привлече, не само религијата и тие главни идеи, еден Бог, Творец, туку и етиката и можда уште повеќе од тоа начин на кој животот се начин на кој се живот доживљава. Да ние живот, да е све важно живот. И шта једеш, и како се облачиш, и како размишљаш. Јевреи имају веома занемљиву културу и мислим да
recimo mi koji smo ovde navikli da je hrišćanstvo, šta veruješ, oni kako živiš, oni ga tako doživljavaju. I to mi je sve bilo zanimljivo. A ono, fokus moj na master studijama je bio na književnim lepotama tih spisa Starog Zaveta. Baš ugo. Kako te opisuvat prijateljite? Kako me opisuju prijatelji? Pa opisuju me, Igor ima razumevanja za sve i đavola bi opravdao. Kad imamo neke probleme, pozovu mene da mirim, obično tako. Ili ih nerviram jer mirim sve, nađem dobro u svakome. A često bi ljudi hteli da neko bude kriv kao glavni krivac. Možda to, onda možda mi vidi da imam dosta energije i da malo toga mi je teško da uradim. Kad bi neko zamoli, odmah uradim. I kažu da sam možda previše lud. U smislu, šalim se i kad ne bi trebalo da se šalim. Ali sam shvatio vremenom da mi je to najkomfornije. Kad je previše seriozna atmosfera, volim da ubacim nešto što je na ivici da bude skandalozno, da vidim kako će se ko ponašati. I obično neko shvati, čoveče, ovaj nije baš normalan, a neko razume, ali shvatam da mi je to sve više. Neko kaže da sam mogao da budem stand-up komičar, da sam izabrao nešto. Dobro, ako imaš magično stapče, koja karakteristika i tebi bi je promenila? Ili koja navika kaj sebe najmnogo ja mraziš? Nekad se previše plašim da poslušam prvu misao koja mi dođe, a koja nekad bude i dobra misao. Mnogo kalkulišem, merim i što više o tome razmišljam, sve se više uplašim i mnogo mi vremena treba da to sprovedem, a trebalo je od početka da sprovedem. Neblagodarno je ovo prašanje, no so koji tvoji kolega si najblizok? Vo Adra imam jedan kolega Dragan, glavni za finansiji. Imao sam mnogo lepo druženje, još uvek, samo nismo sad fizički tu, sa Aleksandrom Macurom. On je pastor u Beogradu. Tako, da. Što te vade od takta? Kada jedni ljudi o drugima pričaju ružne stvari iza leđa. Kako reagiraš koga neko ke te navredi? Obično pokušavam da vidim, zbunim se. O to što ne očekuvaš, a o to što može bi... Možda doživim, kako kažu, transfer blama. Nekako, možda je meni nezgodno, umjesto da toj osobi bude nezgodno, ali kao i svi ljudi, povredim se, ali se brzo odljutim i onda gledam kako da popravim odnos, ali nekad shvatam da neko ko uvredi, ne shvatam lako, to još uvek učim, kad neko uvredi mene ili bilo koga, ne treba sad ti da ga zoveš, ajde da se pomirimo, nego treba da čekaš ta osoba da dođe. Zato što nije zdravo za nju ako sad ti kao žrtva još i juriš nju. Na što pravo pomisliš kada staniš na utro? Joj, treba da šetam kuće. Pa baš stvarno odgovorna. Jaz go šetam samo. Сега тука ми е таштата, така? Така, дедо. И таа го шета, ама кога ќе оди до бабата, да, така е. Со која е, на пример, светска личност би сакал да направиш интервју? Има еден списател американски, Фредерих Бикнер. Тој е списател и теолог и пастор. Кој талент сакаш да го имаш, а не го поседуваш? Па мислам дека имам доволно само овие да ги организирам подобро, ама една жица, тоа е да некогаш сум многу нестрплив и тоа ми ги расипува работите. Сакам некогаш многу брзо, ама некои работи не може така брзо. Дали пред секој јавен настап имаш трема? Па имам, ама не толку, таман колку треба. Така, добро. Дали стана горделив од кога заврши школа или од кога си директор на Адра? Мислам да не. Не, добро. И помогаш ли на твојата сопруга околу Ја перем судове, ја шетам куче. Очекуваш благодарност за тоа некојаш од твојата сопруга? Не, само да оперу своје судове. Аха. Nije mi teško da perem, ali zašto ne operete svoje sudove? Svoje sudove, da, dobro. Da li gotviš?
Ne previše, ali se polako i u tome isprobavam sada. Da li imaš hrana za koje što nikoš ne bi je vratil? Koga sekoš bi je prihvatil da jadam? Da jadiš. Mi treba vreme da se setam. Ne sam toliko gurman, tako da graf nikogaš ne odbio. Gledaš li na to kako se oblekuješ? Pa da. Baš me interesira jedno prašanje. Odite li na odmor вие проповедниците? Сега јас 10 години сум во Адра, комунитарна организација, Така? и сега повеќето личам на не пастори. Така да, тогаш да ме прашаше, би ти кажал, не знам што би ти кажал, ама сега одим, ама пак работата ти е во глава и оти ја сакам многу, покушавам да ја оставам и ми треба некој време да се исчистам. Добро, ако одиш на одмор, уплаќаш all inclusive студио или апартман? Студио. 8 март, да или не? Да. Скоро е сега. Добро. Љубов или храна? Љубов. Скара или пица? Пица. Библија или духовна литература? Библија. Чипс или торта? Чипс. Сладолед или чоколадо? Чоколадо црно некој. Чај или млеко? Чај. Лето или зима? Лето. Книга или филм? Праксата покажува дека филм гледам, ама се терам да читам повеќе книги. Твое хоби? Сакам да слушам први реакции на омилени бендови. На YouTube има човек кој прв пат го слуша, некој бенд кој многу го сакам, музичка група, и многу сакам кога видам по прв пат радост и ја преживувам наново. Така. Ако би бил председател на Србија, што би направил? Што не би направил? Би воведел меритократија. Најдобрите на важни позиции. Дали се плашиш од смртта? Не. Добро. Овие брзи и полесни прашања помина од првиот дел. Да поминеме на нешто поактуелно и се разбере и поважно. Што не значи дека и ова не е важно, претходното. На почеткот ве најавив како директор на Адра. Па ајде, лично и за мене и за гледачите, што навистина значи оваа скратеница Адра? И од кога потекнува, односно од кога настанала? Адра е акроним, скратеница од Адвентистички, развојни и хуманитарни рад. На англиски Adventist Development and Relief Agency. Тоа е хуманитарна и развојна организација која основана е од Христијанска адвентистичка црква од целиот свет. Од 56-та година на 20 век постои. 84-та го доби ова име, ама постои од половината на 20 век. Во Србија и Македонија постои од 90-ти години, таман на време се оснива да ги дочека сите трагедии тука. Ке се префрлам на српски. Извини, оти така миксам, ама тоа е. Ете, сега знаеш каков микс имам и во себе си, шизофренија нека. Ама убава. Адра у Србија постои од 90-те години и она е радила мало, помагала људима кои су били избеглице, кои су долазили у Србију из свих земаља или раселена лица, како то кажу, са Косова. Разни ствари смо ту радили, али смо се негде пред 10 година профилисали у неколико смерова. Бескучници или бездомници, затим најсиромашнije породице кои су у највеќи потреби за подршком. То су деца која су у ризику да не заврше школу, а родители због слабог образовања да не зараде више пара и боле послове, иако би хтели. И кад наđemo таку амбициозну, али сиромашну породицу, ми поможемо деци да се образују, да заврше школу, а родителима да основју фирму, да се добро стабилизују у томе или да се запосле и да не губе посао. Така да бездомници, ово породично, и кад нека криза избие, например, поплави су биле и у Македонија и у Србија пре пар година, и сад су биле код нас, ми онда имамо еден механизам којим реагуемо да, рецимо, обновимо куќе,
Baš тоа го имам тоа прашање за кое што ќе поминеме, но ме интересира на почетокот на кој принцип работи Адра, на принципот од луѓе за луѓе или на друг начин? Да, to je inače velika dilema sada. Te humanitarne organizacije trebaju pare da bi radile. Tako. I nekada shvate da ako ne budu dobile pare, neće raditi, ali onda naprave grešku. Previše slušaju šta donator hoće, a ne šta ljudima treba. Pa umjesto da služe ljudima, oni u stvari su produžena ruka donatora, koja nekad i nije baš najbolja. Nemaju najbolje ideje ovi donatori. Mi pokušavamo da slušamo koje su potrebe i da nagovaramo donatora, daj pare za ovo. Nama, ako pitaš koji su donatori nama, nama je ključna stvar ljudi koji su u našem timu. Ima i volontera, ima i zaposlenih. To su ljudi koji vole druge ljude i koji su posvećeni tim, bilo da su lekari, pedagozi, šta god da su. To je najvažnije. Nama, drugo su donatori, naravno. Donatori su nam, uglavnom, recimo, nemačka vlada nam je sad donator za ovaj deo zapošljavanje i obrazovanje. Bila nam je američka vlada donator za beskućnike, slovačka vlada isto, ali najdragoceniji donatori su građani koji daju pare i dijaspore iz земља. Кога сме тука, како успевате, на кој начин да ги анимирате луѓето да донираат? Имате ли некој концепт или начин како доаѓате? Да, ја верувам у едну ствар. Ако постои реална потреба и ти имаш паметен план како да ту потребу задоволиш. Така. У старту свако ко буде мало чуо о томе ќе речи тоа е права ствар. Или će reći super je, neće dati podršku, ili će reći super, daću podršku. Znači, ako ima smisla ta ideja, ako nije bacanje para, ili ako nije ne znam šta, ili ako nije, ako imaju poverenje u tebe, onda je okej, ako nemaju poverenje, to je problem. Dobra ideja ako je, evo, naša priča sa beskućnicima je najbolji primjer. Napravili smo autobus, adaptirali smo autobus, onaj veliki turistički, što bi se reklo, međugradski, u pokretnu kuću sa tuševima, sobom za lekare, sobom za psihologe i socijalne radnike i oko 500 do 2000 ljudi, beskućnika, redovno pomažemo u Beogradu. A тоа го гледаат сите? Tako je, medijima je to zanimljivo, to nismo ni planirali, ali taj autobus je postao kao neka atrakcija. Snimaju, ljudi to vide, kontaktiraju nas i nekako, mogu da kažem, neka viša sila dobra se potrudila da bude dobra stvar, da mnogo ljudi vidi to. I onda je to sve krenuo odatle. Во колку земји дејствува Адра? 118. 118, тоа е сериозна бројка. Да, to je međunarodna mreža, svi kontinenti, tako da, jer svuda ima potrebe. На кој начин дејствувате повремено или развивате, да речам, програми со долгорочен развој? Pa, ovo hitna intervencija je kada kriza neka bude i onda saniraš to i ideš dalje. Ali ovi dugoročni programi su najvažniji zato što oni, samo ako dugo udaraš u jedan klin, možeš da očekuješ da neki napredak, neka održivost postoji. Tako da ova dva, beskućnici i ove siromašne porodice su dva glavna и dugoročna programa. Катастрофите бараат итно делување. Кога има одредени катастрофи, ве повикуваат вас луѓето или само иницијативно делувате и на некој начин се препорачувате? Pa jedno i drugo. Možda je sad teže onima koji hoće da nas pozovu, bilo da je to gradonačelnik ili neko iz vlade, zato što mi imamo tako brz sistem reakcije da mi reagujemo okviru 24 sata od krize, na neki način. Tako da mi već zakucamo na vrata, a u nekim zemljama po svetu, ali i kod nas, gde su krize češće, stvore se takozvani klasteri. Recimo, specijalizovane nevladine i vladine organizacije koje se posvećuju da se obezbedi krov nad glavom ljudima koji u tajfunu izgube nešto ili u poplavama. I oni kad izbije sledeća poplava, samo se pozovu i okupljaju se. Oni su već dogovoreni, kao neka civilna zaštita koja je unapred spremna. Mi smo recimo za poplave bili, imate i one koji se bave psihološkom podrškom ljudima, imate one hrana, voda, zatim higijenske usluge, jer sve to strada u nekoj krizi. Tako da na Balkanu ti klasteri baš ne postoje jer nemamo česte krize. Ali one poplave 2014. godine su stvorile neke tako forme, manje više zaokružene, pa nas zovu takođe.
ако не се лажам, делувате и на полето на образованието и едукација на оние деца со посебни потребни, или така, и во криза, кои што се на кој начин и како ги едуцирате? Тако е. У Србiji shvatili smo sledeće. Deca iz nekih porodica u kojima inače obrazovanje nije bilo visoko, roditelji su nepismeni, oni sad moraju da upišu decu u školu i imaš formalno to, čekiraš. Ali ta deca nemaju dobar ambijent da uče. Po zakonu u Srbiji učitelji moraju da im daju najmanje, u Makedoniji je 2, kako prelazna ocena, tako? Така. Ali do 4. razreda. Od 5. razreda realno se ocenjuje. I masovno ta deca dobiju 1, 1, 1, 1, najgoru ocenu, i masovno odustaju. Mi pokušavamo da budemo most. Pozivamo građane koji hoću da budu online tutori ovoj deci. Deci obezbedimo tablete, internet, ili dođu kod nas u Adru, povežemo sa volonterom, nekad je to iz Čikaga, nekad je to iz Beča, nekad je to iz Vojvodine. I oni ih uče najosnovnije stvari koje svako može da, od odraslih, da nauči decu. To su proste stvari, jezik, matematika, i ta deca mnogo više napreduju u školi i ne odustaju u 5. razredu. To je nama cilj. Da što više građana uključimo, kao neka akcija cele zajednice, kao volonteri, nikog ne košta previše to vreme, jer svako odvoji par sati samo, u roku od par meseci, par sati sedmično, nije tako strašno. Deca napreduju i to je pokazalo se kao odlična stvar. I to je u stvari, obrazovanje toj deci je najbolji penicilin protiv siromaštva u njihovom životu. Znači da isčupamo jednu generaciju iz siromaštva. Супер. Ова е стварно за пофала. Во 1997 година Адра добива статус на генерален советник од страна на Обединетите нации. Највисок статус доделен на некоја невладина организација. Што значи тоа? Pa, Која предност ли ја имате или на кој начин? Pa možda je prednost da kada smo na terenu i saznamo da neke potrebe postoje u nekim tamo zajednicama, bilo Balkan, Južna Amerika, Afrika, pošto imamo taj status, mi možemo da budemo neka vrsta, kako je makedonski reč, zagovornici, advokasi. Da mi budemo glas tih ljudi, ovo je potrebno da se uradi za te ljude. I taj glas se čuje bolje zato što je tebi dat prostor, ti si uvažen. A Adra, ali i neke druge organizacije nevladine kao što je Adra, su dobile taj status ili sličan status zato što su nekim radom na terenu dokazale da su posvećene, ozbiljne, profesionalne, ali i zato što je Adra, kao i neke druge verske humanitarne organizacije, ona ima prisutnost na terenu jer ima mnogo vernika koji su volonteri Adre. Tako da kad izbije kriza, to nije samo neko iz kancelarije koji piše projekat, donatora da pare da mi radimo, nego na terenu su volonteri već prisutni i pomažu kao hitna pomoć. Ne znam, sklanjaju krš, šut, donose pakete, tako da, a pošto je crkva adventistička prilično proširena u svetu, faktički Adra uvijek ide u paketu sa tom prisutnošću u vidu volontera na terenu i to je značajno prosto, eto. Ова што го работи и ризична работа, мислам ќе сложи со мене, па логично е прашање да ти го поставам. Си имали некоја случајно додека е на терен Адра да се случи некоја несреќа на некое кризно подрачје и да загине некој? Bilo je. Moj kolega u Africi je poginuo. Каква акција? Oni su ušli na teren gde su pomagali jednom civilnom stanovništvu koje je bilo usred konfliktne zone između nekoliko zaraćenih strana, vladini, nevladini, zapravo vladini i ovi pobunjenici. I oni su ulazili kao konvoj i zaustavili su pobunjenici i tražili su pare. I oni znaju, oni su naučeni, daš im sve važnije život od svega ostalog. Međutim, ovi su oteli jednu ženu od njih i sa parama i sa tom ženom iz tog konvoja humanitaraca su krenuli na drugu stranu. Ovi su odlučili da idu za njima. Ovi su pripucali i poginuo jedan. I zato je strašno važno, iako mi to ne shvatamo kad nas obučavaju kao humanitarce, neke stvari nikad nemoj da radiš i tako dalje.
I to jesu opasne stvari. Moja koleginica koja sad radi u Adri u Srbiji, ona je bila još 90. godina u konvojima koji su ulazili sa svih strana iz Evrope u Sarajevo, koje je bilo opkoljeno 93. 4. godine. Tu su bili jedna zaraćena strana, ih je propuštala druga i događalo se da zapucaju iz šume, jer ne znaju ko je. Iako je Adra bila poštovana tad, svi su je puštali zato što su znali nema tu ni oružja, nema ništa. I tek su shvatili posle toga kad su se krenuli, probušen je bio kamion pozadi sa mecima. Tako da svašta ima. Кога сме тука кај војните и таа криза, овие денови наназад е актуелна ситуацијата и со Украина. Гледам како и на кој начин и делувате и таму. Средства се собира донации. Гледам и тоа јавно оде. Донации од фирми, мислам дека е повеќето или и физички. Било колко жели да 1000 dinara, koliko god hoće, bilo da je fizičke lica ili firme, svi mogu da daje. To je dakle akcija koju mi radimo u Srbiji. Така, и толку е транспарентно, се си оде колку... Ko je koliko dao, дали, a kasnije pišemo izvešte da se vidi gde je to otišlo. To znači i izvodi od banka i sve ostalo. Ајде малку повеќе за таа ситуација. Вие делувате и таму, на терен. Како? Prvi dan kad se to dogodilo u Ukrajini, kada su ruske snage upale, Adra u Ukrajini mnogo je radila godinama, tako da su imali već spreman tim i znali su, očekuje se sad najgore, pomeranje stanovništva i tragedije i sve ostalo. A onda su izbeglice počele da se prelivaju na susedne zemlje. I onda smo isti dan napravili sastanak. Sve te pogranične zemlje i Ukrajina, dakle Ukrajina, Poljska, Slovačka, Rumunija, Moldavija i Rusija su sele i rekle ajmo da se spremimo. A mi ostali koji smo kao neka vrsta intendantske službe podrška, da vidimo kako mi možemo. Pa su iz nekih zemalja slali konvoje prve pomoći, ali smo rekli to nije pametno. Mnogo trošak je da se prevozi. Ajmo da skupimo pare ko hoće, da od građana u našim zemljama da, ili firme, da mi onda šaljemo njima na teren da odmah kupuju i da tu rade. Dele pakete pomoći, hrana, voda, lekovi, sa lekarima to rade, higijenske stvari za žene, neke stvari nikad se ne sjetiš dok bez toga ne ostaneš. Za decu, dečja hrana, onda hitan smeštaj. To je, koliko je ovo strašno, toliko je predivno. Mnoge kuće su se otvorile u tim zemljama da prime ljude. Mnoge crkve su se otvorile. Znam pastore, moje drugare koji su otvarale crkve. Dakle, crkvena prostorija je pretvorena u urgentan smeštaj, na što sam veoma ponosan, da su hrišćani to uradili. Mnoge škole su se otvorile da budu prihvatni centri. Naši ljudi prepoznaju ljude i šalju ih na sva ta mesta. Tu imaš i vrlo važnu stvar, to je možda prva. Ljudi su dezorijentisani. Putovali su, evo jedna majka recimo, dezorientacija. Treba im informacija prava. Ta majka, mislim da se grad zove Ilru, juče sam je slušao kako priča, sa dvoje male dece, maloletne dece. Krenuli su i 600 km su putovali 4 dana. Je bilo jako teško se probije. Često su putovali pod artiljerijskim, kao u filmu da si, košmar. Veoma iscrpljujuće. Došli su, zadnjih 12 km su pešačili do poljske granice. Na poljskoj granici muž je bio vraćen. Oni su ušli i kaže od tog trenutka samo o njemu razmišlja. I svašta je pada na pamet. Добро, слушаме дека едната страна вели дека не е многу опасно, другата страна е дека страшно се случува таму. Па на терен какви информации добивате? Па ево, да не Дали е кажа... навистина страшна ситуацијата? Bojim se da je veoma strašna situacija. Mi sad govorimo isključivo iz pozicije onih koji dočekuju ljude, vidimo u kakvom stanju ti ljudi su tu. I ti ljudi su često ostavili sve i znaju, bit će srušeno selo ili nešto već. Tu je kolica s bebom, ja gledam sliku koju mi je koleginica poslala, žena, lepa žena, mlada majka sa bebom, unutra sama je. I sa, kao na godišnji kad ideš, ona je, nije na godišnji, nego ide ko zna da li će se vratiti. I tako, ti vidiš kad imaš roditelja, to mi kolega pričaju, kad vidiš roditelja s decom, on se zanima oko njih. I zbog toga adrenalina ne stigne
da ta depresija da ga stigne, ali jednog dana će ga ta depresija stići. I zato psiholozi naši pokušavaju tu, dok prolaze pored njih i budu par sati s njima, da ih pripreme za sljedeću fazu koja će doći. Mi smo to naučili kod poplava. Kad se dogodi, izgubiš celu kuću, sve. Ne samo mašinu, nego izgubiš, nekad to teže padne ljudima, album sa slikama. Cela tvoja prošlost je otišla. Tako je. Ljudi tu, komšije dođu, pomažu, čiste i taj neki entuzijazam solidarnosti i tebe podigne, koji si izgubio sve. Ali kad se sve smiri i svako ode na svoju kuću, u svoju kuću, ti ostaneš sam. I kaže da je ta depresija gora od onog šoka prvog udara. Mi pokušavamo da ispremamo se za to. Kad se ovo malo potraje, ili ne da je Bože da traje, ali ako potraje, ti ljudi će tek tada imati traume. Tad treba da im budeš neka vrsta mosta, da taj pad, da što pre se dignu gore. Nekako, da počnu život svoj i tako dalje. Tako da eto, pitao si me, ovo je najsvježe što sam čuo od kolega i koleginica. S druge strane, naše kolege i koleginice danonoćno rade tamo. Sve te tragedije postaju njihove tragedije. I ja vidim kod neki od njih nisu spavali danima. Vidim na Zoomu i pričamo im, čuvajte se vi, odmorite se malo. Vi s nekim psihologom popričajte, jer to je kao virus. Znaš, sve to pređe na njih i onda oni moraju da izbace to, da se isplaču, da se... I nekad se na to zaboravi, ali to je jako važno. I koliko bude trajalo ovo, morat ćemo da pametno radimo, da bi mi i naše zdravlje sačuvali, da bi mogli što duže da pomažemo tim ljudima. Očekuje se 7 miliona izbjeglica. To je seriozna brojka. Ili raseljenih lica. Dakle, to su oni koji... Raseljene lica su oni koji vnatrevo svoja ta država samo prebegnali, znači ne pominale granica. Во овакви кризни ситуации, кризни жаришта, соработувате ли со некои владени или невладени или други хуманитарни агенции, организации и во што се состои таа соработка? Sarađujemo uvek. Vraćam se, Milančo, na onu priču od malo pre. Kad izbije kriza, zna se, ako je država organizovana, ona odmah pozove. Ima instrument, kao neki crveni telefon. Vi koji ste za smeštaj, dođite ovde. I tu dođu vladine, nevladine, UN agencije, to su nadvladine agencije. I onda se pravi plan. Vlada lokalna vodi celu priču, ali ostali igraju neke svoje uloge. I ako je dobra koordinacija, onda ima brze akcije u kojoj nema dupliranja. Najčešća greška je da se duplira, da više organizacija radi istu stvar, da ima višak, a neke rupe se ostave. Kad je dobra koordinacija, nema dupliranja i sve se glavne rupe zapušavaju. Ali to je veoma stresna stvar, zato što se situacija na terenu stalno menja. Nije kao sa poplavama, gde je došla poplava 15 dana i povukla se i samo treba da skeniraš dobro i da radiš. Ovde je mnogo faktora van nas koji menjaju situaciju. Tako da ovakvu stvar mi nismo doživjeli od Drugog svjetskog rata na teritoriji Evrope u ovoj meri. Tako da... Значи некојаш барате поддршка. Апсолутно. Добро, ги следам активностите ваши во последно време на Адра и гледам дека најактуелно нешто во последно време е работата со бездомници. Како доаѓа до тие луѓе, во упатува ли некој или како до еден бездомник, како го наоѓите? Bilo je potrebno vreme da uradimo sljedeće, da organizujemo terenske timove. Socijalni radnik, prvo je bio, onda je lekar išao, koji odlaze na mesta gde znamo da su oni, beskućnici. Onda ti prvi put upoznaješ njihove priče. Ti onako selektuješ, proveravaš neke stvari koje oni kažu, ali generalno se stekne slika ko su oni, kako su došli na ulicu, jer to je početak i vraćanja nazad u društvo. I prvo sa tim, to smo radili 1.5 godina. Samo to. Nakon toga smo krenuli da organizujemo konkretnije stvari. To je higijenske usluge, pomenuo sam autobus, lekari na terenu, jer ovi nemaju knjižice, a obično su veoma bolesni. I socijalni radnici, koji su u stvari treća stvar koju radimo, ali koja je dugoročno najvažnija za njih, a to je da izvade lične karte, da se napravi neki plan da se oni vrate u društvo. Oni dolaze na ulicu na razne načine. To smo shvatili. Većina njih su došli 90. godina. Amerika ima beskućnike, kažu neki, u Americi beskućnici su posledica loše integracije emancipovanih
crnih Amerikanaca, građanski rat, oslobođeni, ali nije bilo način nije smišljen način da se oni integrišu. I onda su praktično mnogo njih su završili ili siromašni ili u getovima ili tako dalje. Ovde to nije. Kriza je raspad Jugoslavije, raspad javnih preduzeća, veliki broj izbjeglica, raspad socijalnog sistema zaštite, ekonomska kriza, pad sistema je stvorio mnogo veći broj ljudi koji idu na ulicu. Izgubi posao, nema plan B, završi na ulici. Sve više mladih bilo koji su rasli bez roditelja, iz raznih razloga. Država se brine do 18 godina, nakon toga nema koga. On ide na ulicu. Ima nešto, godinu i po dana dobija neki novac da iznajmi stan, ama on je praktično sam sebi prepušten. Sve više takvih ljudi. Ima ljudi koji su sami krivi, prokockali su, otišli na ulicu. Ima ljudi koji trpe nasilje kod kuće, ali nemaju gde, pobegnu od kuće i završe na ulici. Budu malo kod prijatelja, ali na kraju završe na ulici. Pitao se me kako dolazimo, terenski rad je bilo najvažnije. Da ih upoznamo, da nam poveruju, jer oni su jako nepoverljivi, nedoverljivi. Ne veruju nikom Како? Излегувате од градот и ги барате? Тако е. Или ве насочуваат од социјална служба? Или... Uglavnom smo ih sami pronalazili, neke druge nevladine su nas upućivale, ali ključno je kad stekneš poverenje nekih od njih, onda oni kažu ostalima na ulici da smo mi okej. Tako da od usta do usta, sami bezdomnici kažu drugima i onda otkrivamo nove, kao da izlaze novi. Не ли реагира државните институции за тоа што земате на своја рака? Mi sarađujemo sve sa njima, da. Samo što oni nisu na terenu prisutni, pa mi više znamo od njih sada. Problem je što, makar u Srbiji, mnogo je socijalnih potreba, malo je kadrova. I oni su preotrpani nekad administracijom svojom i oni realno ne mogu stignu da rade. Добро, се знали колку, бидејќи ти живееш во Белград, така и работи. Се знали колку во Белград имаат статус на бездомници? Или уопште во Србија? Да, во Србија никаква идеја немаме. Во Белград ние уште неколку Црвени крст укрстили смо информације и наша процена е да их има од 5 до 7 хиљада. Znači, govorim onima koji žive na otvorenom ili veći broj njih nađe neku napuštenu zgradu, gradilište, podrum iz grada. Dakle, nije njihovo, nego se samo usele da se sklone, ali su de facto beskućnici. Svaki dan može neko da ih istera, svaki dan ih neko može opljačkati i realno ih i pljačka. Nemaju grejanje, imaju zidove, ali ništa drugo nemaju. Ni grejanje, ni voda, ni kanalizacija. Takvih ima od 3 do 7 hiljada. A pritom tu ne računam naše sugrađane romske nacionalnosti koji žive ovim, kako mi kažemo, podstandardnim naseljima ili neformalnim naseljima. Oni su takođe u velikoj meri beskućnici, makar po jednom kriterijumu, a to je nemaju dovoljno kvadrata za toliki broj ljudi. Jer se kvalitet, standard življenja vidi po meri kvadratima. Dakle, tu čak njih ne računam. Добро, спомнати начина како и на кој начин им помагате на тие луѓе? Ти нешто начина неколку Hitne načina. stvari su, bez njih ne možeš. Evo sad, zima je bila, ti možeš sad s njima da pričaš, socijalni radnik, možeš da ih lečiš, ali oni se vraćaju u mraz, u -10. Nekim čudom dođu do nas kompanije, koje mogu da čak i pomenem, fondacija u pitanju, fondacija Novak Đoković. Jelena, njegova supruga, koja je direktorka fondacije, je drugarica naše koleginice socijalne radnice i na ručku ona im je pričala njoj je pričala šta radi, ona se zainteresovala i za nekoliko dana nabavila je sa nekim prijateljima svojim iz tog sveta 300 onih pravih zimskih vreća za spavanje, 300 zimskih jakni, ćebadi i to je spasilo zimu i život, siguran sam, makar tolikom broju ljudi u toku zime. Tako da pojave se, neki dobar vetar nanese te sve ljude dobre volje i koji mogu da priušte i pomognemo to. Svi oni su hronični bolesnici. Pošto nemaju knjižicu zdravstvenu i čak i nemaju običaj da idu u dom zdravlja, a i kad bi se pojavili takvi i ne mirišu baš lepo, oni ih isteraju nekada ili ne žele da ih prime. Još sad sa covidom ne primaju nikoga, kamoli nekog takvog. Onda naši terenski radnici saniraju šta mogu, odnosno medicinski radnici, a onda nađemo domove zdravlja koji hoće da sarađuju s nama, okupamo
tog čoveka ili tu ženu i odvedemo, ali bez nas ne bi mogao da ode tamo. I mi pomognemo kako lekaru da komunicira, da razume situaciju, tako i njemu da zna šta da kaže. Onda platimo troškove jer nema knjižicu, a u međuvremenu paralelno završavamo ličnu kartu, završavamo knjižicu da bi mogo da se leči kao i svi ostali. I to je za početak jedan slučaj koji je zaokružen. Najtužnije, Milančo, imamo čoveka koji nije imao papire i država je bila mnogo spora. Lečili smo koliko smo mogli, lečili, ali nismo mogli da ga izlučimo do kraja i umro nam je na rukama i sahranjen je na groblju kao NN. I tako, te neke jako tužne priče pokušamo da ih što manje bude. Otvoreni li se ľuѓето за да им се помогне првен и си имали случајно да некој му се понуди помош, а тој да не ја прифати, едноставно ја одбива? Da. Neki ljudi tu pokazuju svoj karakter. Ja mnogo pričam ljudima kojima pričam o ovim stvarima. Beskućništvo ne treba romantizirati. Da prikazujemo njih kao neke anđele, samo što im, su siromašni, kao nekim crno-belim filmovima. To su ljudi kao i mi, sa manama, sa svim ostalim. Još su morali da postanu tvrđi, da kažem, da bi preživjeli na ulici. Prosto rečeno, ne može drugačije. Ti kada priđeš nekome od njih, neki su koristili godinama alkohol da bi preživjeli, da bi zaboravili ili da bi ih ugrejalo, kako to oni kažu. Kad radiš s njima, oni kažu zaboravi na mene, da se okupam ja, da me pregledaš, ali nemam ličnu kartu, umreću bez lične karte, deca su me zaboravila, ima i takvih slučajeva. Neki od njih prosto dignu ruke. I moram ti kažem, otrežnjavajuće je bilo kad smo shvatili da ono što se u svetu priča u studijama o beskućnicima, potvrđuje se i kod nas. Od svih koji koriste ove higijenske, zdravstvene usluge, samo 10% će se izvući. Znači, samo 10% su oni koji imaju snage da kažu idem da se izvuču, uz podršku koju mi dajemo. I koji imaju očuvanu mentalno zdravlje. Jer neki od njih su završili na ulici jer su bili deca sa nekim smetnjama. Roditelji su se brinuli o njima. Kad su počinali roditelji, oni su samo skliznuli na ulicu i oni nisu u stanju da se vrate. Samo država, kad bi napravila sistem da prima takve ljude negde, bi mogla, ali Srbija prosto nema te resurse sada, a možda ni volju nekad. Имам впечаток, гледајќи ги тие луѓе, како да бескучниците некако постанале како некој предмет, како луѓето да го изнесуваат нивниот бес на нив. Tako je. Sad je nedavno jedan od njih ubijen, a bio je omiljen ulični muzičar u Novom Sadu. Jer je neki mladić pod dejstvom droga, verovatno, ušao u kafić gde se ovaj grejao, sa ulice što je ušao, i video njega i pita ga daj mi 300 dinara. On mu kaže nemam, imam 150. Da mu 150 i ovaj je otišao. Ali ga je čekao kad je izašao i kad je pala noć, iza ugla ga je šutirao dok ga nije ubio jer je tražio još 150 dinara. Mislio je da laže. Ludost i glupost. I onda smo u emisiji jednoj televiziji pričali zašto je to tako. Zato što stvarno oni postaju kao neka vrsta kamena, kao neki predmet tu. I setim se moje koleginice koja me inspirisala da uđem u celu priču. Bila je poslovna žena. I kada je prolazila na putu, bila je uvek tu neka grupa ljudi, žena sa kučetom i koferom. Svaki dan. I nije htjela da, neprijatno je da je pogledaš. Kao da je neka tajna ovog grada koju niko ne želi da zna. Ali jednog dana nešto je došlo i rekla je, gospođo, dobar dan. Samo da vam kažem dobar dan. I ova žena je pogledala nju i tako je čudno, zastrašujuće pogledala, da je ova moja koleginica rekla, u sebi pomislila šta mi je trebalo da je pitam, možda je napašće me, otko znam. I onda ova žena kao da se onako trgnula i rekla, gospođo, izvinite što sam vas tako pogledala, ali ja sam već se pomirila da sam duh. I na reakciju jedne osobe, i ta priča je nju promenila. I ta priča, kad mi je ispričala, je mene promenila. I shvatiš da su to ljudi sa imenom i prezimenom. To je lako mogla biti tvoja majka. Sigurno. Ili sestra, ili tvoj brat. Ако видиш во таква ситуација некој да малтретира бездомни, како би реагирал? Pa, pokušao bi da ga zaustavim. To obično rade ljudi koji su sami pod dejstvom nekih supstanciji i onda taj neki bes ili frustraciju iskale na tom nekom, da zaštitim najmanje. Има ли
potreba kaj nas ľudí je to odrazivanje na, da tako kažemo, empatije i solidarnost prema ove ljudi. Ima li potreba od edukacije za nas ljudi? Tako je, zato što u svim krizama koje živimo, Makedonija, Srbija, spoljni faktori koji nas sputavaju, ne znam, loše ovo, loše ono, jedna moć nam je ostavljena, a to je da ne ubijemo ljudsko u sebi. A ljudsko se najbolje održava i očuvava kada pomažeš onima od kojih nemaš korist. I mislim da ne postoji grupa ljudi od kojih mi bolja da testiramo i da li smo još uvijek ljudi, to je ta. Mislim da je za opstanje našeg društva ključno da taj unutrašnji čovjek, duhovni čovjek, da ne umre. A on se hrani kad god, mi ga hranimo kad god i samo kad pomažemo ljudima od kojih nemamo koristi. Zato što smatramo, iako je čovjek loše miriše i drogiran je ili grogiran, on je i dalje ljudsko biće. I baš sam skoro s drugarom jednim pričao, pojam svetosti ljudskog života. To nam treba da se obnovi. Ljudsko biće je sveto. I kada je pametno, i kada je dementna baka, to je ljudsko biće. I kada je Einstein, i kada je čovjek na aparatima, kako biljka, on je i dalje ljudsko biće. Da ga tretiram kao sveto. Tretirajući tu osobu kao nešto sveto, ja čuvam te možda zadnje tragove svetosti, ljudskosti kod sebe. Tako da eto, to bi bio neki odgovor. Upravo kažano. To što se bezdomnici, da li je to nivna krivica ili to je, da tako kažem, sistemski problem koji što sistemski treba da se rešava? Upravo tako. Najtačniji odgovor potvrđen sa najviše studija, ja uvijek njega citiram. I srpska vlada ga citira, zanimljivo, dakle, svi to priznaju. Beskućništvo je u najvećoj meri proizvod niza, mnogo faktora koji su se obrušili, negativnih faktora, na jednu osobu. I ta osoba prosto to nije mogla da izdrži. Ja sam sad trezan, normalan, zato što imam prednost da uživam uređen život, obrazovanje, stabilan život, nije me pogodio rat, nisam izgubio kuću, roditelji su me voleli, pazili, nisam bio zlostavljan. Ali samo da se nekoliko tih faktora drugačije okrenulo, ja bih mnogo lakše, malo bi mi koraka trebalo do tog dole. Tako da, definitivno, negativni faktori koji se sruče na jednu osobu, svako može da pukne u jednom trenutku i da završi na tom mjestu. To je jako bitno razumjeti. Tako da je u tom smislu sistemski problem. Uređena, bogata društva, svesna društva, rade mnogo na prevenciji beskućništva. Na primjer, u razvijenim zemljama imaš mnogo siromašnih ljudi koji su uvijek 2 plate daleko od ulice. Samo 2 plate. Ako ne dobije 2 plate, ti je pod renta, faktički, mnogumina od nas se takvi duri. Oni imaju spremne velike ili dovoljno velike fondove takozvanih priuštivog stanovanja. To znači stanovi koji se izdava od strane država, ama po niski renti. I ti je suštno se neka vrsta mreža za spašavanje ovih ljudi. Problem je u našim državama, u Srbiji. Povećava se stambeni fond, znači prave se investicije, nove stanovi, ali su oni jako skupi. I praktično sve više stanova, ali sve manje ljudi može da ih kupi. I završavaju pod rentu, ako rade, mogu da žive pod rentom, ali pošto je sve nestabilno, evo rat ovaj sad koji je, neki će gubiti posao i de facto veliki broj ljudi je na ivici da padne u beskućništvo. To je glavni problem našeg sistema što ne prevenira beskućništvo. Aj vaka da precizirаме. Koji treba da se griži za bezdomnicите, odnosno ove zaboraveните? Nije luđe to organizacijite kako vašte ili država? Svi moraju da se brinu, ali glavna, prva uloga države. Ona ima moć i resurse da pokrene. Ako ništa drugo, da kaže, ajmo, ja ne znam ništa, ali sam ministar toga i toga. Dođite svi koji se bavite tim pitanjem ovdje. Da napravimo jedan skup. Kao jedan skup ljudi koji hoće i koji znaju nešto. Vi najbolji koji pišete, najbolje znate kako treba zakon napisati da sprečimo beskućništvo. Pišite to. Vi koji ste na terenu, kako da vam pomognemo. Vi koji radite to, država mora kao inicijator i kao najveći igrač da okupi. Kada država to ne radi, ostaje sve
organizacijama kao što smo mi ili građanima da krpe nešto. Hvala Bogu da to postoji, ali je bez veze. Prosto mora da se promeni. Eto. Da li ima nekoj za koji što ste posreduvali za работа i сега се вработили? Da, li работите на ne тој? mnogo. Šta je naš problem? Krenuli smo, ali onda kad smo gledali toliko je ljudi došlo, imamo 500 ljudi koje vodimo sada. Imaš samo 2 socijalna radnika koji rade sve. Znači, za ruke ih vuku. Sada je prioritet da se prvi korak obezbedi za što više njih, a to je da dobiju lične karte, knjižice i zdravstveno osiguranje. I pošto smo se fokusirali na to da što više ljudi taj prag preskoči, njih 2, koliko ih ima, ne mogu da se bave naprednim koracima. To je da kad dobiju dokumenta, da ih povežemo sa poslodavcima, da preporučimo negde nekog. U početku je toga bilo i bilo je okej. A може ли да се случи некојаш или си имали случајно да на некој му се понуди работа од бездомниците, а тие да не сакат да прифатат, едноставно сакам така да живеам и готово. Bilo je to. Тој е живот. Има и такво. I to je realnost. Еве Адра делува и во Македонија. Така нели? Ако некој сака да се пријави, еве на пример да волонтира кај вас, каде може да го направи тоа? Има ли некое седиште Адра или канцеларија? Bilo bi dobro sad na ekranu da vidimo web sajt ili e-mail ili telefon gde mogu da se kolegama, mojim dobrim prijateljima i kolegama iz Adre i Makedonije jave. Jer sigurno od režijeta će go napravo, da. Sve kreće od toga. Meni je najveća inspiracija su ljudi građani koji kao volonteri dolaze i pomaže. I to mi daje nadu za naše društvo da nije samo profit, nije samo korist. I tekako naši narodi imaju to u sebi. Samo treba da ga negujemo, taj neki topli odnos. Ајде вака едно лично прашање до тебе. Ти претходно и сега им зборуваш на луѓето преку своите предавања, така нели? Но некако гледајќите тебе како објаснуваш вака и со жар сето тоа го правиш, имам впечат дека тоа сега што го правиш е едно многу практично искуство твое, преку кое уште повеќе наоѓаш причина некако да им се приближиш на луѓето. Поправи ме ако не сум... Sve si tačno rekao. Pa zato što to te zarazi. Prosto to ti je realan život, vidiš iskreno, moram da ti kažem sad. Vidim mnogo više ruku neke dobre sile kada sam na terenu sa onima kojima najviše potrebna pomoć. I kad se udružiš sa ljudima, pazi, u našem timu ima ljudi koji su verujući, neverujući, agnostici, dakle ne znaju šta misle, ali je ista energija, ista je neka, mogu da kažem, ljubav. I nekako smo tako homogeni i kad krenemo da radimo, mnogo nam je lakše sa problemima koje imamo, koji nisu mali. I onda se vratiš iz toga pun energije da drugima pričaš. Eto, to je ta neka priča. Dobro, da se на ова прашање да надоградиме уште едно прашање. Дали ова е како и секоја една друга служба што си ја прифатил и си ја работел, или навистина тука ти се пронајде во ова? Те исполнува ли сето ова? Од љубов ли го работиш? Definitivno. Moram da se kočim, zato što nemam granicu da nekad stanem da... Дали од секојаш го знаеш ова, дека си љубител на ова или ти... To je najzanimljivije. Znači, ja sam oduvek bio... Имало момент кога... Ja sam rekao da sam, kad si me pitao malo pre onim pitanjima, da sam čudan, da sam... Ja sam jedinac. I kad sam bio srednjoškolac, to da sam čudan se vidi u ovom primjeru. Kad sam bio srednjoškolac, nisam mogao da spavam, bila je vrela noć, izašao sam i šetao sam ulicama. I vidim puste ulice i dvoje koji lutaju, znači, a vidim da ne pripadaju tu. Priđem ja njima, oni kažu, izvini, mi smo brat i sestra iz Jagodine, u Kraljevu smo sada, promašili smo vreme za hotel, ne možemo da nađemo. Ja kažem, dođite kod mene. I ja ih uvedem u kuću, ubacim u svoju spavaću sobu i ja odem da spavam u dnevnoj sobi tamo. I moja majka ustaje ujutru i gleda, prvo što je videla u hodniku, ženske cipele. Ja je obradovala se, konačno našla neku devojku, pa je doveo da je ženi, pošto se brinula da li će imati uopšte devojku. Onda je videla i muške, pa je bila zbunjena. Shvatila je, posle su to dvoje ljudi, brat i sestra. Imao sam takve neke čudne stvari da sklanjam ljude kao unutra, ali to je bilo eksces, kako da kažem. Onda sam počeo da se bavim teologijom, pa sam počeo da budem onaj pastor, dakle, da se brinem o duhovnom zdravlju ljudi koji su mi povereni i voleo sam to da radim.
Ali... To je prašањето. Ти има завршена теологија, како што спомна. Сигурно дека само помагањето од ваков тип не е крајната цел твоја, и сигурно и на организацијата. Може ли во сето ова луѓето да го видат Бога? Па да, тај спој се догодио, тачно. Па могу. Луѓе кои на улици живе, они многу чешće помињу Бога него што ми. Zato što oni tamo vide kako se čuda dešavaju svaki dan. Kad nađu hranu ili kad preživeš jedan dan, njima je to čudo, jer su preživjeli uprkos svem ostalom. Dakle, sve ostalo je bilo protiv njih. Ono što je meni najzanimljivije, Milančo, to je što kada mi pomažemo drugima, mislim da mi imamo jedinstvenu priliku da upoznamo Boga. Zato što smo, mislim, na tom prvom frontu stvarnog života suočeni sa besmislom života i koliko samo ljubav može da spasi čoveka. Nama ljudi se zahvaljuju ne za stuširanje, nego što pričamo s njima. Mislim da taj neki žar da pomogneš drugom čoveku je proizvod delovanja tog živog Boga u tebi. Čak i ako ne znaš, čak i ako si ateista, to je nemoguće tu ljubav da imaš ako nema nešto izvan čoveka što je ušlo u tebe, da te gura. Jer ja često pitam moje drugarice koji su tu, koji ne veruju u Boga, barem kako ja vidim, zašto mi to radimo? Zašto mi to uopšte radimo? Mislim, znaš da na kraju ćeš mnogo više malo ćeš da pomogneš, mnogo toga će da ne uspeš da uradiš. Prosto ne možemo, zato što ne merimo to time koliko smo brojki pomogli, nego jedna osoba ako je spašena, taj dan ako je se okupala i vidiš onaj osmeh posle 3 meseca nekupanja, tebi je u tom trenutku to kao neki čudo i kao neki dar. Ti si pitao da li je konačni cilj da oni i Boga upoznaju. Ja kad čitam evanđelje, ja vidim da Isus prvo pomagao ljudima tu da ih je bolelo. Bolesne je prvo lečio. A onda neki od tih bolesnih su rekli, sada sam zaintrigiran, hoću da vidim da li imaš još nešto od života gde sam bio bolestan, a nisam znao, a to je duh, da mi izlečiš. Onda bi Isus njima i tu pomagao. Ali nije nikad terao ljude. Ako se probudi to u čoveku, mnogo je važno da postoji neko ko će da mu izleči i dušu. Jer ja vidim mnoge ljude koji su bogati, zdravi, fit, lepi, ali pate. Znači nije sve u kući, u poslu i u svem ostalom. Така е. Ова што го работите е фасцинантно, стварно, со вашата организација, но морам на крајот од денот, или морам да кажам дека е минливо. Така нели? Така е. Но овие луѓе и да му се помогне, тоа е минливо. И овој живот завршува и релативно краток. Да. Но како е со она духовното и она вечното и најважното? Како се тоа го поврзувате со тоа? Ako pitaš mene, ja sam bio pastor, sad radim ovo, ali i dalje se obraćam crkvama, vernicima, zajednicama ili ne crkvama. I gde miksujem priču o duhovnosti i ovom radu za druge na način koji je meni sad prirodan. Nekako se sklopilo sve u jedno. I čini mi se da verski život bez ovog aktivizma je kao da imaš neku dobru atomsku centralu koja samo sebi radi, nekako ne daje energiju, ne stvara drugom neki život, nešto novo. Ali ako je aktivizam, kao što si sad ti pitao, bez ovog perspektive džabe nam je ovo sve, jer šta radimo mi? Samo produžavamo čoveku 2 godine života. Nakon toga, ako ne verujemo da ima nešto iza groba, da nema neka večnost, nekako je tužno, kao neki tužan film. Malo ga popraviš, ali je tužan film. I zato je meni fascinantno, moram sad to da kažem, jer nekako mi se to nameće kao odgovor. Kada čitaš Novi Zavet, malo ljudi primećuje, pogled na svet je sledeći. Bog je stvorio savršen svet. Čovek je svojim izborom doneo prokletstvo. I sve ovo što vidimo sad je praktično proizvod neke slobodne volje ljudi koji je doneo prokletstvo i u bolesti, i u smrti, i u korupciji, i u svemu, u grehu. Bog ne odustaje od nas i na kraju će da izvede celu priču. Meni je to iskreno, ja pričam s mojim kolegama u Ukrajini sada, oni kažu da nemam veru u Boga. Ja bi počeo da pijem sada, ili bi digo ruke
ili bi pao u depresiju. Znači, pomagao bi ljudima, ali bi padao u depresiju dok ne bi umro osušen od tuge, od čiste tuge. Ta nada da Bog stvara novi svet, i to ne, ja ne volim kad ljudi kažu idemo na nebo. Ne. Kad Isus drugi put dođe, ja duboko verujem, to je kraj, vrhunac istorije, on će da obnovi ovu zemlju, da na ovoj zemlji koja je naš dom, da tu živimo zauvek. I sledeće je ono što ljudi ne primećuju. Apostol Pavle kaže, mi očekujemo da Bog donese novi svet. Transformacija će do kraja biti samo kad Bog to bude na kraju radio. Mi ne možemo. Šta mi onda radimo svojim dobrim delima sada? Mi smo neka vrsta izvidnice tog sveta. Tako li se veli na makedonski? Dakle, prethodnica. Mi smo kao neko ko sada najavljuje kako će to izgledati kroz naša mala dela. Nesebičnosti, upornosti u pomaganju. I moja najveća želja je da ljudima pomognemo praktično, ali da kroz ovo naše vide kao neki putnici kroz vreme. Znaš, onaj film Putovanje u budućnost. Onaj Michael J. Fox, koga su onaj automobil patuje 80. godine. To mi je simpatična slika neka. Hrišćani su u stvari posetioci iz budućnosti koji su doživjeli transformaciju, već srcem pripadaju budućnosti, ali ih je Bog zadržao ovde da pomažu ljudima, ali pre svega da im daju nadu, ovo je privremeno, ali će, ako prihvatiš svojim srcem tu neku veru, Boga kao stvarno biće, on će ti dati nadu i koliko god da živiš sada, na kraju ćeš u tom novom svetu oživeti. Ja verujem u vaskrsenje, to je moja lična istina. Sad, ovo je velika priča, ne može svako da je čuje, ali ti si me pitao i intimno, ja ti sad otvaram srce, tako ja to vidim. Zapravo, mi smo neki ambasadori tog sveta budućeg, u malim stvarima. Tako Isus radio. Nije izlečio sve bolesne ljude, ali dovoljan broj da ljudi kažu, dakle, ovako će biti carstvo na novoj zemlji. I onda ne samo da budu izlečeni, nego požele da budu deo tog carstva. Pravde, istine, lepote i sve ostalo. Мислам дека на крајот ова беше и последното прашање воедно и мислам дека на крајот ја доправме сршта зошто навистина постоиме и да го оправдаме она човечкото во нас. Добро, еве на крајот, дали имаш некоја завршна мисла еве пред да се одјавиме за нашите гледачи? Мислим да je najvažnije da bismo mi prvo duhovno preživjeli u ovom svetu. Da pronađemo ljude oko sebe koji tragaju za istim stvarima. Moja pretpostavka to je da budemo duhovno zdravi, da imamo neki mir i ljude s kojima ćemo moći zajedno da se udružimo, da pomažemo ljudima oko nas. I volio bih koje god da je vaše gledište, koje god da je vaša filozofija života, mislim da se slažemo da ta duhovno zdravlje i duhovnost i solidarnost prema drugima su dve zajedničke stvari oko kojih se možemo svi okupiti i da se udružimo. Jer mislim da smo kao oni ugarci, kako se da kaže na makedonskom, vatra kad se gasi, ako se okupe zajedno, mogu da obnovi se vatra i da krenemo. Tu leži ne samo obnova naših gradova, sela, nego i naše preživljavanje. Eto, to je neka moja poruka. Tražite takve ljude i povežite se s njima. Јас сум навистина среќен човек ова вечер затоа што те имав за мој гостин во емисијата Меѓу редови и мислам дека одгонетнавме многу прашања неодговорени за нашите гледачи, а и лично и за мене. Сакам да ти заблагодарам што ја прифати мојата покана да бидеш гостин во Меѓу редови, па во знак на таа благодарност сакам и да ти подарам еден скромен подарок. Моја предност беше, така да, фала ти. Еви, изволте, па можеш да видиш. Сега се отвора, може? Па зошто да не? Гласна надежда и Меѓу редови. Ке се сетам. Нешто ситно. И внатре? Не е чај, не. Не, сигурно. Супер. Фала ти. Уште еднаш. Ја користам. Фала. Драги гледачи, ви благодарам и на вас што не следевте со вашето внимание. Се гледаме за 2 седмици на исто место и во исто време. До тогаш бидете ни живи и здрави. Пријатно.